RIRI gĩkeno kĩao nyuma ya thirikari gũtũmĩria kũrugũrwa kwa mwanka wa Kenya na Somalia. BARIUGA ngwatanĩro ĩngĩ njerũ ĩgaciara matunda ja mega kĩrĩ biashara mono ya Miraa bakiamũkana NACADA na kambuni ya Kenya Airways batekeje kwera mpanga wendia bwa Miraa nthigurune ya Somalia. Niborotete kiama ya NACADA bakiuga kakigutumirwa ni kambuni imwe ya thigara kuangaratania biashara ya Miraa. Anthony Kathenya katwambiririe chio. Abunge, Julius Taitumu, Waigembe North, Dan Kere, Waigembe Central, na Mporo Abore, Watigania East, ni bakadhi tetagalela thirikari, gwetukira waziri wekalia, Profesa Kithure Kindiki, na ulia wa uremi, Mithikale Ntore, lea kurugura mianke ya Kenya, na ndia Somalia. Abunge baba nibagwetetea tetagalia lele, ligathegeiria ANENE, biashara ya Miraa katika ndene ya Kenya na ile ya Somalia. Na ningwetekia biashara cietu thaici ta kungarika cia Miraa nonto mianke uno tuturotegemea na thoko yetu ira nene neri ina Somalia na miankera ruru athabura to aya wa airport ikunia. On behalf ya Waigembe North, Meru itukuiboya sana no ntobo etaria riu nto itukuminyeu ekareta wero katugenda kwa nao kimba electrotox era yangia tiere ya kulainisha kuona Miraa manto yo itanywe ndigurwe Somalia na erengi se Eritrea Congo pia itukuria president in the same vein one kinyao ya kuongela kenda turito tuongela marure yetu tuichoka chenkatho nebo tukara kuatso kirenya kidore kindike nkatho no ntobo mwanka yu arugure nyankora rurure nontoka omambe chirika omandene ya gembe chiumetigania ikana madaraka nya kugura mburi ikana madaraka kugura miunda ikana madaraka utethia madaraka na tokora na madaraka tu ntikubina bechiwe tumikakona chiombe cia Meru County. Kulinga na mbunge Dan Kere Kanyoni Mto ni kabaidho lilitete kambuni ya mbake ya BAT niyo ithirito gitumira nke ya mea NACADA kurua na wendi bwa Miraa. Maana cash crop ni maana ni kimera kira kiandi kiuma mbeca ko NACADA inkomenya ko bobo metumira ndina bari botumira nyina ndo BAT kurona Miraa industry otego kimera gomba wetwa cash crop alafu ambira kurwa kyo no kimenya cash crop watu wetwa miendia dunia yonde kuri aba kwarakisha nto beto airport ba warakisha ki trains kuni kuona naba kuinda kinya muntu akethwa duniani anywhere duniani akona kimera gikirwa ko locally na to ko expect wake akikaribisha kana akiwirwa na tito kipokea kethia na kuongwa kiumeto original ikuru wake. Abunge baba ni boritinke ya NACADA itengoja Kenya Railway, Kenya Airways amana thirikari ja matora kwa gitio Miraa bula kubaterie kenda gutethira Miraa gukela taburande ja Ethiopia na Netherlands jithirito ikithithia mantu ya NACADA ku classify Miraa as a dry, it's in bad taste na itukwenda Miraa elito au completely no ntorendi ni aire ratified as an agricultural crop na ni tuirere agricultural crop nikenda mumiru na ntubembe muno bato atura irwimbo ne rumoro Miraa mtu augira Miraa kimama Miraa ikara ukintu kitikweleweka. They should follow the example of Ethiopia. Ethiopia wa protect Miraa Ethiopian Airways dunia yonde. Israel wa protect Miraa ndege chio duniani kuonde. Kwa Kenya should take an example of these other countries. Baka dia tiroba kwethia tugomba kwende Miraa getu duniani kuonde no ntukite madhara. Are imebe weshima ukiangalia neko nderebo kono muri yo Miraa tumete Meru are atora kithuma moruni au to Kenya kere atorambi konte kona kwena makosa ya mtu kulira Miraa ngarene na hivyo ndo kwenda kuwa Akenya betu baba na hoteli sio Akenya betu baba na nyambora bana ngari sio wona mtu akira murangarene wa muruma wona akira Miraa hoteli ne wa muruma wonko mnenge gasosa kawekira makamba kinyeto kwenda kuwa county government ya Meru nyayo ni Miraa heshima nuntu namba 1 yako ukiangalia uwe nari ro Miraa namba 1 na clip yangu tumira ya Pastor Edwin akiugaga ngari akamata aka na ngari yari yero Miraa. Mporo Kirina Taitumu BARIUGA bari harakatini ya gutigira kwina watho kurabuga atethirie Miraa gukira na kweba nokua na nkiamea NACADA
iria gwikaragwa kagita na kagita itonyagira wendia bwa kimera giki itukwenda twina law. Miraa will be protected through law by legislation through the parliament. Kienda kutuweka kinya NACADA itikorwa manto ya Miraa ringi, and we are seriously working on that. I and Taitumu and the Meru MPs, we are engaging any lawyers. Kinya abunge wa Miraa ari kumbere and to an experience ya mbunge on toba kile Murungi na wabita munya, we are all together. Ota majani na kaoa abunge BARIUGA Miraa ona nompa sine nkero gitokiayo bulako baterie na nkiamenya NACADA nompa sikijile mudia wakugwetania Miraa na ndawa Ti Mbogita. Kuma muji munene wa Nairobi, Beta Anthony, rangi wa KENYA.